Yang manis Hilal Putra Official, BMI Audio, RE Media Pro HD. Dasar nasibe wong mondo, lambi siji soal nyato, asal bisa turu ngoro, ble peduli lamu krokro. Ngayal pengen rumah tembok, mola sampai Laraboyo, tiwas belum orang nyato, lantaran depo lana mabok. Hilal Putra Official, yang manis Hilal Putra, BMI Audio. Dunia ento jare ngomong arep kapok, dasar mata pao kurang modal adol sendok. Dasar nasib sial, jodoh mental awak buntal, laki sampai puri gara-gara adol sendal. Aduh Allah, malang liok gawe kita sering keok. Ngayal pengen umah tembok, mola sampai Laraboyo, tiwas belum orang nyatok, lantaran depo lana mabok. Tim Dengu, Teteh Ani Bos Makau, dunia ento cari ngomong arep kapok, dasar mata pao kurang modal adol sendok. Dasar nasib sial, jodoh mental awak buntal, laki sampai puri gara-gara adol sendal. Aduh Allah, malang liok gawe kita sering keok. Dasar nasibe wong mondo, lambi siji soal nyato, asal bisa turu ngoro, ble peduli lamu krokro. Yang manis Hilal Putra, ngayal pengen rumah tembok, mola sampai Laraboyo, tiwas belum orang nyatok, lantaran depo lana mabok. Terima kasih.